Meni je jedna glavna stvar koju sam na teži način, jako težak način naučila od kad sam ušla u poduzetništvo je to da koliko god ja možda imam visoke prihode, to meni ne osigurava neku financijsku stabilnost, jer sam imala periode i sad sa Hupsijom i prije dok sam radila solo, pa čak i s agencijama, znamo, ima takvih problema. Imaš veliki priljev novaca, ali i veliki odljev na koji ne paziš gdje ide. Znači, izdaci su ti veliki i meni je odjednom sve bilo ko more. Samo idu valovi, lijevo, desno i ja na kraju koliko god visoke prihode imam dođem na neku nulu. I nije mi bilo jasno šta se događa s mojim prihodima dok nisam počela financijski planirati i dok nisam naučila svaki dio svog poslovanja gdje šta kupujem i na šta trošim. Meni ništa nije bilo jasno. Ja sam bila luda. Milo mi je da li se uopće isplati, da li se poduzetništvo isplati ako ću ja ovako završiti svaki mjesec jer ne znam s novcima. I mislim da je to možda nešto s čim se dosta mladih muče koji uđu u poduzetništvo jer ti ni ne znaš. Ti ne znaš u šta se upuštaš. Tebe samo bace u to ili se sam baciš i sve nekako učiš tokom.